Asante sana. Maandiko mangai mapinda wa mbe kilungu cha 13. Mapinda wa mbe kilungu cha 13. Mapinda wa mbe kilungu cha 13. Kilungu chuki na misoa 14. Na ningu misoma yonde. Na ngai natu adhime. Maandiko mangai miasiata u musoa wa mbe. Na Davidi aswania na makabuteni ngili ona mamana. Okila mutongoi. Na Davidi atapia omba na wonde wa Israeli edhiwa inywe ni mukona ni usio na edhiwa o ni wa Yehova ngai waitu itutumane kila bandu kwa anaithe maitu ala matitwe nthi yonde ya Israeli ala thembi na alibai meva mwena ondwani sio ela sina siengo ni kana matone komba na vatu na nituete ingi sanduku ya ngai waitu vatu nundu tuya yukulia methenani ya Saulo. Naomba no wonde wasia ukeka nundu undu usu andu onde monie nusio. 5 kondo wa Davidi omba nye Israeli yonde kuma sioli kalusi kamisili okubika uliko wa Amathi maite esanduku ya ngai kuyumia kiliathi ya limo. Na Davidi ambata ena Israeli onde mathi mbaala na yoni kiliathi ya limu ila ya yuta maite kuyumia kuo esanduku ya ngai Yehova olawe kala yulu wa kelubi zalitaniawa na dhila sitwa na makuwa esanduku ya ngai na ikasia yeu na maliumia numbani ya Abinatabu na Osa na aiyo maingadhila na Usa na aiyo maingadhila ikasia. Na Davidi na Israeli onde matani ya munombe wa ngai na vina wonde vamwe na mbathi na mbeve na inanda na tuthembe na tumasaya na maso na yelama vike kivuyo ni cha kitoni Usa atambo chako kwake atweke esanduku nundu ng'ombe nisiatiukie na odhatu wa Yehova wakania Usa na amukuna nundu ni watambukisye dhila sanduku koko kwake na akuyavo mbe wangai. Na Davidi ewa wo nundu Yehova ni wamukuna Usa na eta vandu vau velesi Usa kubika umonde. Na Davidi ake ya ngai muthenya usu achasia ngeno cha isanduku ya ngai kwa ata kondo wa Davidi ndathamise sanduku kwake ndwani ya Davidi indi alelelukelia nyumbani ya Obed-Edomu mungiti kana mungiti. Na sanduku ya ngai ekala na muvea wa Obed-Edomu nyumbani yake mie itatu. Na Yehova athima nyumba ya Obed-Edomu na chonde kila waina cho tubothei tuathimende toyaku na ubwani wako tuvike na ukituyane umuthi etho senda ya na etho senguma na tunaomba katika jina la Yesu, amen. Ando mangai twemanisi omundu ele lakini mundu aile meona to sub issues twepata muno onto tunena yulu esanduku thau za Yehova mbai ilaingi mena mibana no yanga yao yo Israeli maine sanduku thiva esandi kuna titho thathaithawa aiye lakini thoneka ni kwa manika ngai ena andu make nundu bai sanduku ni thu baina bandu bai basovia ni kanda wese kwethi andu ni mekwasia Yehova aile bona ko Yehova ndeka hata ndoneka asifiwe Yesu Kristo. Na therefore sanduku thitha sobiwe vinda ya Mose na unity na wabakubi 400 years Davidi ni watwika musumbe na nono swania yulu sanduku thi ondo kuthika na ndumanga ibabe mondo tukona mepata muno na nunda ndipo tukithwa na undu wambe vata wa sanduku. Praise the Lord. Kana undu sanduku thele kwikwa the first thing mandiko mange imeasia ni motonya kana Davidi ni wathenda thi sanduku nikenda utongoi wake witho wiki bathukanyo wasisia verse 3 mandiko mange imeasia Davidi akinenania namo mandiko mange masia na nitwete ingi isanduku ya ngai waitu batwe nundu tuya ikulia methenani ya Saulo no wesi utongoi wake undu uilie maweku make onde undu mailie na undu ni usu onde wesi gwika ona nginya akakulie kwa mundu mukawesene na maveva yulo akawimbe wake usu onde wethiwe nundu Saulo ndakulia ndeto ya Yehova ona beva ndo unovo waninga ini kwethiwa nda eka undu Yehova umutabiti
na Samueli amusilila na amwe ati undu numilete ndeto ya Ngai onake Yoba nokulete ndo katuke musumbi wa andu make. Praise the Lord. Kunda viti ni wazenda thi sanduku nikenda usumbe wake wezo wiki bathokanio ate we Yoba nikenda kumandike nukula na cia Ngai ni ukula cia Yoba kwenda kwake undu kuilie andu mekase kana ni wo no kuitongoza na makwenda makwenda mbake. Tuona on even more verse 12 mandiko mange imeasia Daviti ake ya Ngai muthenosu achasia ngenocha isanduku ya Ngai kwa ata kondo wa Daviti verse 13 ndathamisa isanduku kwake ndwani ya Daviti indi alelelukelia nombani ya Obed-Edomu. Itukona kitumi kila chenda Daviti ese kwithwa nela isanduku nundo ni wenda kuthithengesia paya capital city yake Yerusalemu. Yu kila kifani niki wala Daviti we usumbi wake wala wekete capital city itawa Jerusalem ne bandu bamwe na bala thi sanduku thi ne bandu bange wesa kwithia the land mekwenda kuna musumbi moka kona moka Yerusalem lakini la mekwenda kukumuthuku mangai methi kundu kule sanduku thao thi wesa kwithia yu ilikosiandu ni mbanye lakini Daviti enda kwatania ilikwesu sionthe ndwani yake wese kwithia mabinda onthe koketwa ba. Praise the Lord. Na ni idea nzio no kwenda kwatania andu na ningona ibinda thini cha make a sense eka kwithwa no city bani bope na maofisi ma serikali lakini othethi wetu weba tuisika naye ibinda thiu kula kwenda wakwa Ngai no bandu bamwe nombani yake. Praise the Lord. Kula ile omunthi tutwe na makanisa thiana kula ile omunthi tutwe na makanisa meana ni mutabi ati tukatha twina kanisa thimwe alangi onthe makabingwa na ndo mathiwa mathethie bamwe mutongo wakisio enda baitha bala bakubi na kwake mwene wale tunakwitha atiania na andu na utono makwatia na mituki asifiwe Yesu Kristo. Kunda Daviti ni weki a very political decision asi abandu ba andu kuthiko yakwa asa moke mathenge ba capital city yitu nundo ila mathenge gwa ona mondo acha so gwa siatwa ba. Praise the Lord. Na mothuku mengi methi oba na ndo ya Daviti yuni yakeka eko tuka capital city ni tuka business place ndo ando onthe maileo tha meaba we are kalu enda wa ina benefit mbingi kimbesa ndo mbui sia kuthembe wa Yoba malondo mako thembe wa Yoba ona ngombe sia kuthembe wa Yoba mundu umite mizili nuku kwa akwanite na sindu isu aiye ko enda bandu bakubi no thosia ko haila sindo nikenda kamuthembe chao Yoba isu yae a source of business andu ni meta embesa ikaluni za Yoba kumbesa siaiba tonto tutu kuona paetho ku andu mangai kitumi cha tumanda Daviti enda thela sanduku nikenda wese kwithia capital city yake ni thakika na mituki. And finally verse 14 anathenda nundu isanduku thiu ni a source of blessings. Mandiko mangi masia verse 14 na isanduku ya Ngai yekala na muvea wa Obed-Edomu numba yake miei 3 na Yoba athima numba ya Obed-Edomu na chonthe kila waina chao na cho uthi no tuswane bala waumie ondo wambe uthi waumie nundu andu onthe mokite ba huku muthembe ya Yoba asifiwe Yesu Kristo ondo onthe mendete ba huku kwake andu mendete huku kwake batendi malondo make nimekuwa ni wene walika biasala ndiyo. Praise the Lord. Amen. Na ndaendi ya kuenda ya kuona usio business wise ni wa make mesa because religion makes a lot of money. Yi ona kila kingi kina kwati unachowa watu nane nange waya choyo nisi kingi chuki pastor su wa kingi nisi etete kata zela woka ndwane ne wa manna kila kikwako zela woka ndukane kwa kunwa manna kila kiba kuwa zoko tuko kana wa wimta ipila thenge manna kila kwa kununu niweki hata ni wachoni religion has a lot of money religion mundu mbesa sitwa baba so Daviti aina itumi sionthesi ya kwenda uthengesia asa kitumi chambe nundu enda usumbe wake ubathokanya na wa Saulo kitumi chake linone wanda ku centralize religion and politics in the same place hata we Yoba nundu akatatu is because of the economic advantages isanduku this Yerusalem nundu andu onthe moka kuthethia bo lakini ona kutweka this sanduku thibata ani the law mandwa
andu manga ini tukona kana ndabiti ai pe undu webange teni kenda wize kwitha nduko ni wathitho chanesa poni bote tulika undu wakele na undu usu ni mwao ituona undu wambe ni wamanthie ngwate anio na ndu onthe maisiraeli nikena undu wiki hata wikike wasoma verse 4 in fact wambia kuma verse 1 kenya verse 6 then na undu umwe lakini verse 4 ni central yasiana umbano wonthe wasia ukeka u nundu undu usu andu onthe monie ni chao ni usio wasa kwithia wana kaunda bitu ni kweka mandu maundu asu twaweta baumbe atena andu onthe no ya wachao wa mana nani ngona David ai charismatic leader ai mundu tona kwati eliko sia chao siando mundu munenu nesa na mundu tona kwiyende sia kwa chao kwando andu metikela masi au nakokula tunaenda tutoka muthethe Yehova ne bakuve na Yerusalemu ne basa lakini kaba tukathiba Yerusalemu tukamuthethe Yehova ba tukamuthethe Yehova bo praise the Lord ko aina vata wa kombania andu onthe. Number 2 tuona kana pamwe na kwitho aina vata wa kombania andu onthe undu wombanisi andu onthe mwasaile sanduko mandiko mange ini moto nyakana ni meke undu la waile. The Bible says verse 8 na David na Israeli onthe matani ya munombe wangai na bina wo wonthe vamwe na mbathi na mbeve na inanda na tuthembe na tumasaya na maso ata iwe Yehova mundu wa meka wa thila musumbe woka kukwito andu ni matanguliani kena makasovye kindu cha musumbe ona akathindwa utendetwe andu ni mele uthimbe maserikali kenya makombanie andu mukunia moko andu makumwini awathi nikenda kwa TV ni ona kaunde ngomene yake lakini kwa nundu ngona woselelwa osela tawe towe wendetwe byo ndio mbe ko David ni mamanie kana yes na kwata ni ando yes ando ko ningothenda Yerusalemu lakini nundu ni ngai sanduku thanga ito ndete natho ungai ni tumonenge ndaya na nguma na tutumwinie ondo wailo ni kwiniwa na matongo sia nundu suo tanu be wa Yehova nundu museo mundu ngai katikati wao walicheza mana Mungu iko katikati yao ili watu wajivunie kuwa pamoja na Mungu. Praise the Lord. Amen. Na hindi undu wa katatu mandiko mange ini motonia sanduku thiuthi kuwa konetha elengu ndaya ainetha ele chao ndaya verse 10 na bandu no bo kama balukile mundu nasu onthe twaweta verse 10 na uthatu wa Yehova wakanea Usa na Yehova amukuna nundu Usa ni watambukisye kila ile sanduku koko kwake na akwe yabo mbe wa ngai ngainda yobo ona mathema leo sunga na David ewawo nundu Yehova ni wamukuna Usa na vandu vau vetwa velesi Usa kubika indi uthatu ni wa mwaka ni Usa kana Usa ni wakunwa vetwa u ona kutwika andu ni metikilana ona kutuka Yehova ni twa muthaitha undu twelo muthaitha praise the Lord pena vata undu tunenge chao ndaya tutikaobuthie atutikeke hata tutikaobuthie wasoma kilingo kilaki kwatia David ni watie yumea undu sanduku the lokua undu mandiko mange Mose ematapia the lokua ituone sia thembi praise the Lord amen the lokua ituone sia na ne athembi maelo kita sanduku ti andu mamba ileba ingiku undu nusu wonde Yehova ndanaye na undu nginya la muntu na tambukisye koko na Yehova ewata wabuthika na andu amathelo mubuthia ate we Yehova no kwenda kwa andu ni make lakini ene tumission this ya kunengwa ndaya and you how do you apply to this message? It comes in two ways. Undu wambe andu manga itu ikulie kila kitu na kwele kanyone sanduku monde chao sanduku liu bala Yehova we na niso ane mundu mana no nasi hii ndeto ya ngai no yele kanyone sanduku undu la wasoma ndeto ya ngai soma kwenda kwa ngai na la wasoma na ndeto ya ngai ndo athengia na ngai no nasi Yehova endeto ne yao yake kumi some ndeto isu praise the Lord nisome ndeto eva isu undu ngindo na kuona bala ngito na kwethwa ai ni undu ni uwa mboya asifiwe Yesu Kristo kubothatio kusio undu kubothatio konenania na ngai andu twinenanie na ngai nundu balave mbotha ngai eva ngai evo ate we Yehova undu ngindo no swania bala ngai utona kwethwa ai ni umbano wa ethically te balave 2 or 3 gathered in my name asifiwe Yesu Kristo Yehova eva ndeo boendi
katika jina la Yesu Kristo. Tufurahie sana katika ushirika wa Wakristo. Asifiwe Yesu Kristo. Na ndo noswani abalangi utonda kwetwa ainiba ni utabanyani wo bomuseo. Utabanyani wo bomuseo tola tukwetwa nabwo one na kuendea nambe. Nundu mandiko mange imazia ubo twinake tuyotabanya. Yasia akethewa nao naito mundu asukote mepata muno kwa etikileza no kule abalanga iwe ndukambata kema wi mumanda. Praise the Lord. Ndukathi ukangane uyikata wi mumanda na wisemba kena yo the mumandite no nginya ukesa uthi Mombasa wi manda ngaiweba osu ayoba ni woneka thini wa kusoma ndeto ciao ciake and then wa mboya. Praise the Lord. Onatha wibotha na maweku mailiata mbona Samsoni ni wabothie na Yoba wa musungie na yu aibothea Yoba ni mukwate na ndu ma ability na ni mobanie na mekona mathao nake ekililinda lakini abotha onza mbotha nduku ya wibanisio kwa maitha mao makona ndana ameta maitha mangai na mo maya maitha mangai lakini ameta maitha mao make na Yoba amwiwa na andu aingi kikunja ke kuyalawo wayela waithayo kaoni osuo kitakondo wa Yehova ndio mwesuba paipa andu pata wakuthi ko yako asa tuimantha ngai ona nthini wa fellowship of believers ngai Yehova angai Yehova na nini si fellowship ni mapinda mwe ni tukwazi katona na ndo twana maonzu egwende ndo tona nya chao maonzu lakini ni mota pia kana ba maonzu ni asunga Yehova we umba no wa etiquette umba no wando mateka nae alama mateka nae ni makuye ende womba no wa etikili otuletikalana twikuanya maonzo tudobwanya maonzo meke badukani tudumbula na institute ile kwa chao kwa ithie ngaieba ngaieba na nono kwenda kutwathima ithie ende no ndo songe wotabanya wobo musio aba no mantha ngai lika utabanyani wa chao wobo musio. Be active in that work. Twisi indi ondo wake lindi uyuka. What do we do? Twisobe muno our approach mondo ni meba mondo ni ya kusoma kwa maandiko tikusio indi kumeasia kava kusoma kwa maandiko twasoma 2 or 3 tayundo tokweka ba tukimizana na tukinuana bala maandiko ni manga ini benda wingengeni kenda wese kwetha wendo na wewe chao wewe kanundo we omondo ate we Yehova lakini bala bethe wana kunena nyandeto ya Yehova na kusoma ndeto ya Yehova mwimwamba mwinyonde mwikulania mokuli ona muitaana ndeto ni bika undu tabika kawaita. Praise the Lord. Tululumilie ngwati aneo ya kusoma maandiko mangai ona no wombo yani. Asifiwe Yesu Kristo. Si maandiko amesema where 2 or 3 are gathered ondo onde to ba ko the team obe tuni mbola la mundu mwe ni no ibote muno maandiko mangai masia mbola la mundu mulungalu ni daila sana ine neza ya mundu mwe ni daila muno tela ya Elia no ya ndo atatu kanata. Praise the Lord. Ni dailanga ona no one thing wa fellowship tujivunie fellowship of believers nani ngomothanga sia ondo wa mesa ya muye inengwe ndaya inengwe ndana zendwe muno ona yuni melo banga bala twa mesa ya muye kondo wani gito zendwe muno nikenda weze kwethe andu ni mamithenge ya ngwate ni othi chao thibata na no wo tabanya wo bo weba tabanya wo bo musio ate we Yehova ku ngwate anyo ya etikili ni thongela usio wa mundu ala bala Yehova we yongela usio na hindi twakoma na tuisoma ndeto ya ngai. Hebu tufurahie Bwana. Hebu salimia mwenzako mwambie karibu katika presence of God. Karibu katika presence of God. Tumwambie karibu katika presence of God. Kokotiku presence of God is here. Praise the Lord. Kokotiku mama kokotiku. Yoba eva. Smile and be happy when we read the word of God. Twakomana tuna fellowship. Tuinekola sondo bekata. Watonekana tuitani ondo bekata. Watoneka. Mbathi tionzeo nisitwika siambe. Mbathi nisika anesa nondo nondeto yanga ila ndiketwa ondo toto na kwina. Na thete mutho mwingi muno. Ona no wo tabanyani wo bo muzio twende itukitana mbele ya Jehova tukiimba na kufurahi. Tukihubiri ile neno nakwambia itavutia watu katika mipango yake. Ndivyo hivyo basi katika pia kuomba tuwe na kumtukuza Mungu. Tuwe na kumuinua Mungu na kumshukuru kwa yale yote ameweza kututendea ndani ya maisha yetu. Praise the Lord. Tuhesabu wema wake. Lakini wanatwesi maondo asuo ndebe na caution.
ena caution mondo ni aswana twaweta ni kusoma ni kuboda ni fellowship ni utabanya wobo musio so nde palanga ichao we tumunenge chao ndaya ondo ni tutona soma ndeto yange na tukimya aliola nai atukimanisi andu bungu kana ono taile angai twimubitisia na ndo aingi nimelo kuna taola usa watambukise koko ele sanduko ni mokona ni mocharaswa ndo nimekete nai bana turehemu. Praise the Lord. Amen. Ku mwisubye muno bandiko manga imasia handle the word of God respectfully. Rightly handling the word of God. Teto yanga itu sisi tumyalule nesa tutikasie chao tutikasie ando. Njise take na mutabise lakini niwe mutavanya itabanya kumebuku ni Genesis. Ela Yakobo wosie mwadhi momae sawa. Andiko manga iba itu kanga matona sekana buni wabitisi. Buni wabitisi. By the way, nundo la wa elo nengo wadhimo. No, ni sawa. Na kutwika Yoba no watumie undu tikwa sekana Yoba ni wetikla nile nanzela ineke hata inatumikie. Praise the Lord. Na yu atabanya adhasi yayo. Nenu akawona mundu mukawuleketi sa otosubya mume enda wose. Woso iwetikelo lopanda kiwe. Paso suwadi ndeto yangi hata. Contrary. Tio wende. Mundu me wana mundu ulekeche sanda wose mukawa wake. Yeye na amani asiondowewa. Shindwe katika jina la Yesu Kristo. Mundu su aliola ndeto yanga inae ni watambu chakoko tausa akwatele sanduko. Ona no wokuboya. Ndo manga itu izo nandaya mandiko manga imasia ni muboda ndi mutida nasio Yoba ndamusungia ndo muboda naye mwana sema kwenda ni mao meno zoti wamboda nduko notondo mena kukomotambukizia Yoba ile sanduko yake ondo osaweki hata wamutambukiza koko kwako nondo wakita waboda ondo kotelo boda nikotweka Yoba ni mobingwe yoza ikoboda tikwaza weboda ondo chao okwenda Boze samo zembuzo Yoba ndeka hata ndewa ona mwaboda muyantozana na mulaza kuitu nini toba na utondo tuni konde ni toba netu nikwe kata nikoba Mungu tume by fire by chao by force ona mwaboda yetu na uyawa chao kwa mana muyetambo cha koko mukite sanduko ndo mutale kweka hata we Yoba ona tio woke bodoni tio wo fellowshipuni balanga iwe ni tutona obwana tukamenana tukokitana na bandu bakweza na fellowship ya ndai ya nitwanangana na kwanza Yesu mandiko mange masia mwezesa nani mukuminana asifiwe Yesu Kristo mwezesa nani mukwekata mweso bemo noke bodoni ke twikatambukisie esanduko kwoko undo nobo ni Yoba ona nobo kulikandeni wandwa kutaba nyobo weba musio. Praise the Lord. Mwekalile witu mandiko mange ni moto nyawe chao we bata wese kuza witabanya okela we mwene wika ku unatwika mutabanya wobo musio sobe ameko mao makunduka lulu tichando na meko mao mako. Praise the Lord. Mundu kwa kululu tichando kwa meko mako no mata vyobo lakini madheni maiki wandeto mene meko mao ni wananga kila kendo be mundu moka pastor ila mapasta matembiye vandu kila mali mama isi unit ulikandwane otondo imetreka ko kuito migwani kana ila onto toyita ambo mani waza kweza vasa waloko ni wanya ashiriki kana malikana na jao na mabazita na bazi tusuane ane ngongozu yake na mabikanga musi wa musimuna maanika kikundi yake kana avi musimuna ena mundu muka umwe mushiriki kwenda ivuko dhambi hawe na Biblia pasa mana mundu ndo ndweka ndo ni wobo utafanya wobo mchao museo nelo mabike kwa mushirika usu ono tabiti okumutavya otondo otete mutavya ola mushirika ina mawe kuno kulea kwezo kise nugwi wawo ase kwanza yumini na muzika hata na muyuma loka pasa hata kuzingize lande to hata to zingize lande to ama please tukatete umulea Yoba ama yeu maloka uthi hibata mana koni to alelwa akoni to ekata to alelwa yo malokete mokao la mundu hai mokawa ola mundu okamu ya pastor kwamba kabaute pastor ati ola mundu mokaba u ola we na Biblia ola we na ibuko za mbavi amutia we kanda kana na mwene musie koteza mwene musie mu kawa mutumia wo wa malunja amutabia kilaja tumaye kata malungu ati wende ndo mkoso amwe paso wa kuti museo
ende wene mundu uwi nake ne woko wananga mundu uwi nake no woko wananga kwa ndabie nandu meana utono tabia ndeto makewa andi kwaza tweke nai kyo kwende ndo mabinda amwe amwe matulela nondo ni mwene chao nai lakini isi sie wetha minziani sia kuweni we mulunga luweze kwethia nona tuma mundu obingisi ka oboni muzo ndo amawe kuma ndo alameka au no wese ndo mekalile wako wili lakini baba ya forefront utabanya obo wangai otondo mwana kutambukise sanduku ya Yehova kwako asuo nde Yehova no mananga ndo ni mosi ya kwenda kwake kuzikika genda tuiwete genda tutethie genda tuthangase twikae ula waile mabinda meba mabinda wambe. Tuombe kwa pamoja. Twaliinua na kulitukuza neno lako. Tukushukuru Bwana kwa ufunuo huu umetupatia kwa ajili ya lile sanduku ambalo lililetwa Yerusalemu. Mungu umetufunza from the mistakes David made and from the steps he took. Na Bwana iwe mfano kwetu, tuige huo mfano Bwana ili tukupendeze kila wakati. Itukuze na jiinue ndani ya maisha yetu. Wala wile takuno musumbe muyai. Ezo senguma na ndaya. Longa ando mako. Kani ando mako. Langa si ando mako. Nitue nivya tuweke. Atumania siya Yehova kumbola. Okilaende nikena tuikatulie ubo wako. Tuikatulie ndeto yako. Tukuendea siya mabinda onde. Nitue nivya yuba kondo ndeto eno. Tuhadhime na tuthesie. Ondo nituamigwa. Osandaya sionde. Tuomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana